Abakunzi b'amarushanwa yo gusiganwa ku magare ku isi hose biteguye gukurikira kuri televiziyo mpuzamahanga isiganwa rya 98 rya UCI Road World Championships ibera ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere mu mateka. Nk'uko urutonde rwa Union Cycliste Internationale cyangwa se UCI rubigaragaza, abakinnyi 1394 baturutse mu bihugu 109 hakaba zahatana mu isiganwa ry'umuhanda rizabera i Kigali. Barimo n'ibyamamare nka Tadej Pogacar ukomoka muri Slovenia, kandi bikwikubitiro byongera ubwiza bw'u Rwanda mu maso y'abakerarugendo ndetse n'abashoramari. Ese haba hari abirabura bigeze batsindiye umukino w'indyankurye? Ese ni bande bakinnyi bari guhabwa amahirwe yo kuba batsindiye umukino? Niziye mpinduka zigiye kuza i Kigali kubera umukino? Nibihe byiza u Rwanda rwiteze muri rushanwa? Ese ubundi iri rushanwa riteguye gute? Ibyo ndetse n'ibindi byose bibaza kuri isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi nibyo twaguteguriye muri iki kiganiro. Njye ni PLAVA, iyi ni PLAVA TV. Ikaze. Aba nibo birabura baciye akagayiko ko kwambika umudari wa mbere nyuma yo gutsinda aya masiganwa. Ku mwanya wa mbere hariho Marshal Major Taylor atsindiye UCI Track Cycling World Championship mu mwaka w'1999 mu irushanwa rya 1 mile sprint. Yabaye umunyamerika wa mbere w'umwirabura wegukanye igikombe cy'isi mu mukino wo gusiganwa ku magare. Numwe mu bantu ba mbere b'abirabura batsindiye igikombe cy'isi mu mikino yose yabaye. Yahanganye n'ivangura rikomeye rishingiye ku ibara ry'uruhu kandi abirangiza asimbutse umurongo w'iryo vangura ahinduka icyamamare gutyo. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Biniam Germany n'ubundi ukiri muri siganwa ndetse ugiye no kwitabira isiganwa ari kubera i Kigali. Ni umusore w'imyaka 25 ukomoka muri Eritrea. Afite amateka yo kuba umunyafurika wa mbere wagize ku rwego rwo hejuru rw'icyubahiro podium, akegukana umudari w'umuringa cyangwa se silver medal irushanwa ry'abataregeje imyaka 23 mu muhanda ryateguwe na UCI Road World Championships. Reka turebe abagabo n'abagore batanu isi hanze amaso, abantu bose bari guha amahirwe yo gutsindira irushanwa. Mu bagabo umwanya wa mbere hariho Tadej Pogacar w'umunya-Slovenia. Uyu musore w'imyaka 26 ukomoka muri Slovenia afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba mbere ku isi mu buryo bwemewe na UCI Men's Road Racing World Ranking, aho afite amanota 11,235. Akinira ikipe ya UAE Team Emirates cyangwa se XRG. Amaze gutsinda intsinzi zikomeye zirimo Tour de France inshuro enye 2020, 2021, 2024 na 2025, Giro d'Italia 2024 ndetse n'andi marushanwa manini 9 ku munsi umwe Monuments. Muri 2025 yigukanye UAE Tour of Flanders, La Flèche Wallonne na Liège-Bastogne-Liège. Ariko muri Grand Prix Cycliste de Québec nubwo yagize ishyaka ryinshi yanarangirije ku mwanya 29. Hariho umwanya muri kurusha indi yose yagezeho uhereye muri 2022. Ku mwanya wa kabiri w'abagabo bahanzwe amaso ni Biniam Germany w'umunya-Eritrea. Uyu musore w'imyaka 25 wo muri Eritrea yanditse amateka yo kuba umunyafurika wa mbere wegukanye umudari mu bakiri bato under 23 men's road race, nyuma yaho yatsinze agace ka 10 ka Giro d'Italia muri 2022 ndetse na Gent Wevelgem. Mbere yo kwigaragaza cyane muri 2024 atsindiye uduce dutatu twa Tour de France, uduce aka3, aka8 n'aka12 ndetse anegukana umwenda w'icyatsi green jersey mu manota. Uyu mukino wo mu ikipe ya Intermarché Wanti Biniam Germany azasirikira igihugu cye cya Eritrea muri shampiyona y'isi y'amagare UCI Road World Championships izaba ku nshuro ya mbere kuri uyu mugabane wa Afurika. Gusa igitangaje kurusha ibindi ni uko yari yabanje kuvuga yuko atazitabira irushanwa. Germany yabanje kuvuga ko ashobora kudakina shampiyona y'isi izabera i Kigali kubera inzira igoye cyane izakoreshwa muri irushanwa. Ariko nyuma yo kuganira n'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare muri Eritrea, Eritrean Cycling Federation yahinduye icyerekezo. Aho yamaze kwemeza ko azitabira kandi akazamuka ikipe y'igihugu nka kimwe mu bigize ubufatanye bwo guhesheshamo igihugu cye. Ku mwanya wa gatatu mu bagabo isi yose hanze amaso ni Primož Roglič w'umunya-Slovenia. Afite imyaka 35. Yagiye agaragaza imbaraga mu marushanwa y'isi cyane mu byiciro bya time trial. Azwi cyane mu irushanwa rya Vuelta a España, aho yegukanye intsinzi inshuro enye. Muri iri rushanwa rya 2025 azahatana mu byiciro bibiri: Men's Elite Individual Time Trial na Road Race. Mu kwezi kwa Werurwe 2025 yegukanye ku nshuro ya kabiri Volta a Catalunya yabereye Barcelona. Ku mwanya wa kane mu bagabo isi yose hanze amaso bari guhabwa amahirwe yo kuba batsindira irushanwa hariho Julian Alaphilippe w'Umufaransa. Umufaransa uzwiho uburyo akina, afite imbaraga n'ubwoba buke mu bitero.
yegukanye UCI World Championships inshuro ebyiri muri 2020 2021, ndetse kandi yatsinze n'uduce dutaratu muri Tour de France. Yambara umwenda w'umuhondo yellow jersey mu minsi 18. Muri 2025 yinjiye muri Tudor Pro Cycling Team, hagaragaza imbaraga nshya ndetse atsinda ku giti cye Grand Prix Cycliste de Quebec. Afite ubunararibonye, ubuhanga bwa tekinike n'imbaraga nshya mu myaka 33 ye, ndetse kandi azaba ari umwe mu bahabwa amahirwe menshi muri amarushanwa agiye kwitabirwa i Kigali. Ku mwanya wa gatanu harimo Remco Evenepoel w'umubirigi. Uyu Mufaransa Berger cyangwa se ubyumve ko afite umubyeyi umwe mu Faransa undi akaba umubirigi, afatwa nk'icyamamare gishya mu mukino. Azwiho kuba umuhanga muri time trial no mu marushanwa y'amagare atwara iminsi myinshi staged races. Akina Saudo Quick Step, yegukanye UCI World Championships 2023, Vuelta a España 2022, ndetse na Giro d'Italia 2024. Muri 2025 yatsinze agace ka Tour de France, aza ku mwanya wa gatatu muri Amstel Gold Race, ndetse anegukana time trial muri Tour de Romandie. Hagiye kwinjira mu marushanwa i Kigali, ari mu bahabwa amahirwe yo kongera kwegukana igikombe cya World Time Trial ndetse no guhatanira intsinzi mu isiganwa ry'abagabo ku rwego rw'isi, aho mu birometero 267 baziruka ku magare yabo harimo metero 5,000 byo kurira imisozi. Ku bagore bari guhabwa amahirwe, umwanya wa mbere harimo Kimberley Lecour-Pienard w'umunyamorishiyasi. Azwi nka Kim Lecour, afite imyaka 29, akinira ikipe ya AG Insurance Saudo UCI Women's World Team. Muri 2025 yabaye Umunyafurika wa mbere wegukanye monoma Liège-Bastogne-Liège mu kwezi kwa Mata. Yegukana kandi agace muri Tour de France Femme avec Zwift, yambara umwenda w'umuhondo mu minsi. Ku mwanya wa kabiri mu bagoli harimo Catherine Ferguson w'Ubwongereza, afite imyaka 19, afite World Junior Champion inshuro enye, yegukanye imidari 2 ya feza UCI Cyclocross World Championships 2024. Hategerejwe mu cyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23 i Kigali. Ku mwanya wa gatatu harimo Isabella Holmgren w'Umunyakanada, afite imyaka 20, yatwaye umudari wa zahabu mu mikino yo gusiganwa mu misozi Mountain Bike Juniors Cross Country muri UCI World Championship 2023. I Kigali 2025 azaba ari ubwa kabiri ahatana mu masiganwa yo mu muhanda. Ku mwanya wa kane mu bagore bari kwitegwaho kuba batwara iki gikombe harimo Zoe Baksed ukomoka mu Bwongereza. Yujuje imyaka 21 muri uku kwezi kwa Nzeri 2025. Ni umukinnyi w'umunyawalisi ukinira Kanyoni SLAM Zonda Cleto. Yatsindiye imidari itandukanye mu byiciro bya Junior Road Race, Time Trial, Cyclocross, ndetse muri 2025 yegukanye igikombe cya mbere ku rwego rw'abakuru muri Cyclocross Mixed Team Relay. Azahatana mu cyiciro cy'abagore batarengeje imyaka 23 muri Time Trial. Ku mwanya wa gatanu bagore bahabwa amahirwe harimo Pauline Ferrand-Plevon, afite imyaka 33. Ni Umufaransa uzwiho cyane kuba yaratsinze Tour de France Femme 2025, ndetse akaba ari n'umunyabikombe wa Olympic Mountain Bike. Yanditse amateka muri 2015 ubwo yabaga umuntu wa mbere mu mateka wegukanye icyarimwe igikombe cy'umuhanda Road, Cyclocross na Mountain Bike. Ikigali azahatana mu cyiciro cy'abagore bakuru Women's Elite Road Race, akazenguruka inshuro 11 umuhanda wa Kigali uhwanye na kilometero 134 n'ibice bitandatu kugira ngo asoze iri rushanwa. Uyu mwaka wa 2025 amarushanwa ya UCI World Championships i Kigali na amateka masa kuko aribwo bwa mbere abereye muri Afurika kandi azitabirwa n'ibyamamare bikomeye ku isi. Reka turebere hamwe kandi impinduka muri shampiyona y'isi y'amagare zigiye kugera ku baturage batuye i Kigali. Tukigera kuri iyi ngingo, reka duhere ku nkuru yanditswe kwa 13 Kanama 2025 ku isaha y'isa 8:24 ifite umutwe ugira uti amashuri Kigali azafunga abakozi bakorere mu ngo, yanditswe n'igihe.com. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko hagati ya tariki 21 na 28 Nzeri 2025 ubwo igihugu kizaba cyakira shampiyona y'isi y'amagare, amashuri akora mu mujyi wa Kigali azahagarika amasomo, ndetse abakozi ba leta n'abo mu nzego z'abikorera barashishikarizwa gukorera mu ngo. Ni icyemezo cyatangajwe ku wa 13 Kanama 2025 mu gihe haburaga iminsi itagera kuri 50 ngo u Rwanda rwakira shampiyona. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko Kigali itewe ishema no kwakira ibyamamare mu mukino w'amagare ku isi mu gihe bazaba basiganwa hirya no hino muri uyu murwa mukuru wacu. Rikomeza rivuga ko imihanda imwe n'imwe mu masaha runaka izajya harirwa iryo rushanwa.
kugira ngo tubungabunge umutekano w'abakinnyi, abashinzwe imirimo itandukanye muri iryo rushanwa ndetse n'abaturage muri rusange. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imwe mu mpinduka zizagaragara muri iki gihe iri siganwa rizaba riba ari uko amashuri yo mu mujyi wa Kigali azahagarika kwigisha ndetse n'abakozi bagashishikarizwa gukorera mu ngo. Amashuri yo mu mujyi wa Kigali azaba afunzwe kuva ku wa 21 kugeza ku wa 28 Nzeri 2025. Minisiteri y'Uburezi izakorana bya hafi n'abayobozi b'amashuri n'ababyeyi kugira ngo iyi gahunda igende neza. Abakozi ba leta bakora mu mujyi wa Kigali baragirwa inama yo gukorera mu rugo cyangwa se ahandi hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe cyose cya shampiyona y'amagare, uretse abakozi b'imirimo ijyanye na serivisi z'ingenzi zisaba kuzitanga abari hafi y'aho zitangirwa. Byongeyeho kandi ibigo byigenga bifite ubushobozi birashishikarizwa gukoresha uburyo bwo gukora akazi hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe cy'iyi shampiyona. Biteganyijwe ko imihanda izaba yemerewe gukoreshwa izatangazwa hakiri kare kandi ishyirwaho n'ibimenyetso bihagije ku bufatanye n'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo hirindwe imbogamizi izo arizo zose zabangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu gihe cya shampiyona. Shampiyona y'isi y'amagare ni ngarukamwaka, yitabirwa n'amakipe y'ibihugu mu mukino wo gusiganwa ku magare, itegurwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'uyu mukino ariryo Union Cycliste Internationale cyangwa se UCI. Irizabera mu mujyi wa Kigali kuva ku itariki ya 21 kugeza ku 28 Nzeri 2025. Nyuma mu masiganwa azaba akomeye yabayeho kuko rizaba rigizwe n'inzira y'ibirometero 267 n'ibice bitanu. Abakinnyi 34 bari mu mwiherero bakazavamo abahagararira u Rwanda muri rushanwa. Abakinnyi 10 b'abagabo ari bo Moise Mugisha, Venkia Masengesho, Eric Manizabayo, Shema Sengiyum, Eric Muhoza, Uwiduhaye Mike, Eric Nkundabire, Patrick Byukusenge, Jeremy Ngendahayo na Jean Claude Nzafashwa nayo. Abakinnyi 10 bo mu ikipe y'abagore y'u Rwanda bari mu mwiherero ni Diane Ngabire, Saveline Nirere, Valentine Nzayisenga na Violette Neza. Abatarengeje imyaka 23 mu bagabo harimo Samuel Niyonkuru, Etienne Tuyizere, Jean de Dieu Manizabayo, Kevin Chutiraguma, Shadrack Ofitimana, Focus Nshimimana, Emeru Humuliza na Espa Uhiriwe. Mu bagore batarengeje imyaka 23 harimo Jazira Mwamikazi, Charlotte Iragena, Marita Ntakirutimana, Dominique Ngabire na Maria Byukusenge. Abakinnyi 7 nibo bazatoranwamo abazahagararira u Rwanda mu bakiri bato. Aha harimo 3 bari mu ikipe y'abagabo, harimo Moise Nirenganya, Pacifique Byusa, Didier Twagirayesu. Mu bagore hakabamo Yvonne Masengesho, Giselle Shimwe, Liliane Uwiringiyimana na Grace Niyo Gisubizo. Ni nansore ikiganiro cy'uyu munsi, ntibagiye gukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nkwibutsa kandi ko nyirizina ari ngiye umunyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ntore dacogora umuhanda bene imigambi. Ndi nyiramatwumvo byose, ndi nyirinyesha usanga hose, ndi nkubidahusha ndengana zitanyeganyega, ndi umugano w'amagambo, ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso n'inyange, ndi umunyamutima ngabo za kirimo, ndi ntore itarambirwa, ndi ndangabo gutarundoka, ndi soko itagabanuka, ndavuga nkabukura ingeri PLAVA. Iyi ni PLAVA TV. Dore muri video itaha.